Mas, enek sing tekok ki lho. Tekok piye, Mas? Saka Mbak Risti, nek Jawa Tengah piye? Jawa Tengah? Heeh. Gratis ongkir, Mas. Bune Mas Budi area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayari COD. Kowe enak men pisan. Heeh. Kita kayak paket super, Mas. Apa wi? 16 juta tak kei 7 Mas kamu. Bu, ya apa ae wi? Iki, Ndi? ini siji ya, Pak. Heeh. Ini tak kei dipan, Mas. Dipan. Oh, dipan. Kalau ukuran 160 kali 2 meter. Si nomor 1. Pokoknya tak kei 2 pintu tarik. Iki 2 pintu. Bahannya yo full kayu jati. Wah, jan sip ki. Sip, Pak. Heeh. Nomor loro. Nomor loro. Telu ndi? Pakai kursi sudut, Mas. Oh, kursi sudut. Oh, panjang 2 meter kali 2 meter setengah. Iki sing nomor Nomor telu no. telu. Heeh. Papat apa wi? Ini meja makan. Ndi? Iki. Heeh, 4 kursi. Ya ta? Oh ya. Iki nomor papat toh. Mau pakai 3 pintu tarik, Mas. Oh, heeh. Wah, bahane jati kabeh iki. Jati nek gak jati gak usah kok bayar. Heeh, sing nomor nomor 5. 5. 6 ndi 6? Lho, Ndi? diadah piala, piring-piring apa hiasan delon iki. Wah, jos iki. Knockdown iki, Mas, iso bisa. Nomor 6 iki. Nomor 6 sing terakhir. Terakhir nggih macak no. Ndi? Ya meja rias iki. Oh, meja rias. Meja rias. Semene kari dikirim. Heeh. Setelah sini nah dan balik full kayu jati. Jaminan kabeh ya. Pokoknya gak jati, gak usah kok bayar balik nang supirnya, Mas. Wah, jan enak berarti ya. Piro regane? 16 juta, Heeh. kei 7, Mas. Wah, 16 juta lah pitu sakmene mbiyane iki ya. Iya, ta. Lah iki kok nek ngetren teko Banyuwangi ongkose piro? Yo gratis ongkir toh. Daerah ndi? Kenang toh. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayarin COD. Oh, heeh. Nek arep pesen Yo diklik bio properly Mas Budi B Furnitur. Heeh. Di bawah bio apa di bawah titik mi to, Bi. Heeh. Ngelapak 1 kali terhubung ke aku langsung. wah jan enak berarti ya. Mas paket super. Iki lho. Heeh. Oh ya, paket super monggo di order nggih. Borongan full satu rumah